Kwa kwambililia waitu kwenye mwino suni wa dhangatu mwakani wangelile na miongole musese mwendo wa Cheni TV ndio kedia na kudocha ndeni wa kilungu cha waamukata mukamba nilikana kanani mudhena museo ulainde ingima ene ndima viki kwili wa meyumbaniti nikana maende kutani ya mudhena wa Madaraka Day na ende netu hithi watu ikuata uneni wake kana uneni wa ndongo utaitongoni President Uhuru Kenyatta vainde vala ingima ene ndi mena wikuatiwa maundu masuala mekwili wa meviki ya kutamuka kwimdhanani wa umundi kilungu ni waamukata mukamba na ende ni wikwatiwa kwa kanani wethi wa mina kwethi wana usesi wa kwa ilandino ilungu si mwanya na ilasi yethi wa si amina kuveta hamba dhinzesi ya kumukumi ya kumukatha ndumuna kumutai yanga indeni wa kilungu si mwanya ilatu yethi watu mineta kukumbanisia na hija vika isaya uteti ndivalangu weche ndongo ikauta kuma ilembetani ya ukamba tukethi watu imikia kumulika kukunikila na kudhui mama unduma koneti uteti and mudhanani suwa omundi betikile ngudoke si aini nikanaindi tuidhiwe tuilika emwe kwa emwe ndeni wa kilungu mukamba kumangalikoni sema kuoni kitui na masaku ni na ukedi and katuambise ngalikoni iye yes waamukata mukamba na nyenda mukedi na nyimwa mwidwe na Madaraka nzeo mzeo wa Madaraka na kwa masitu njeta wa jokedi aka nimeta bantu beta wakedi oko Masinga county ya Machako. Karibu sana Njoki yakani kwa watu wako aende kana weekend ya kuyenze na yeye ya kwa ila kuonde kulaidhiwa mina kutindila mindani na mina kuveta itina watu mina kutanza kwenda nani wa kwambelele chuma ni kibetu. Karibu sana. Asante sana. Tuke ngaliko ninunge. Asante sana yekwatia mukamba ni wa mukanesa balawe baloto education no tusiaisie nito Joshua Kisangi na lumete Makueni constituency ya Mboni kwa mheshimiwa mwetu wa Kebaswazi yoka. Yes. Karibu sana Kisangi ni kwatia ya mudia kuona naende ni kwatia ni ayi mtawai mwaka mwetu. Yeah. Karibu. In fact tuwana date 2018. Yes. Na tuyasobie mbada. Tuyasobie. Karibu sana. Asante sana. Okay. Na ndio namba kwa ambesi onene witu mudhanani suwa omunde. Yakatu ambokira njangalikoni ya Kelly ya studio tuambe ukwata uneni wake ulavu mbeni wa senator wa county ya Masako bwana Johnston Mudhamanduya otondo unedhi wa mina kutwa isa ena mwandiki witu wa Mavon David wa Mbuvalaini ngwenda nikanaindi mwikie kunenga mawoni menyu tuambe isebo mumbe faith na yute na yula ke ita to sito wevo wigo motwa governor wa Masako yasia wevo twadi ngalikoni ya Makueni professor evo yo ti sakwasia no logo vikia kwithwa indi tau itu timunenga timu ya tau tukwati yeba yulu kila mundu amulikile wakwa atechenji kila chake Pia ndo ame atatu kitebye mbai ya mukamba me atatu ndo atatu nyenduna ngo atako I'm sorry and I'm up ni motan lakini nikenda tikenene ame atatu wewe position yako ni kukitia utonyo wa mukamba lakini tingwe utonyo nekala ni kukitia ulikembai ni ajao yame atatu Kalonzo itu test tena qualifications yake na masungio wake zingine na mtu ni tutamtest ile Masako na ndio haiko kwa yupa ndio wewe kaba White House ni mzee kama yenda White House in fact na tukeni kama na Masako isu geva hospitali ya kamba wa Masako mukamba grote na ndimene na banje mbeo hapo tuyenda ofisi ya mdebozo mtameenda utukumia ofisi munini akamba meuka na mete unyama na mete ukija mabi kama kakia ofisi kwa mtamona wewe usio jokedi ya nyuma yake juno uwa kwa tuona mzaweti undu paane bantu acha kwa business hii yani public and usuni ulawa senator wa county ya Masako bwana Johnston Mudhamanduya bwana Kisangi kilu jambe nenda ngutongia muthamba mubea na mutongia Kalonzo mubea kilu jambe muthamba ni mutongwe na ni mundu nena ataukia but na thukizana na zizio neni wa muthamba nilindikana binda toi kwa Kalonzo I think maka mubitu musi na muthamba ni wokie kwa Kalonzo na mutumia ta Murathe nela wokie na Murathe wa Jubilee. Yes, wa Jubilee. Yeah. Muthamba atu no atwete ya Mueni kuma Central na Murathe atukenga ona kau no na nito atukengie lakini no kwa hiyo kianisia na siasa cia biana apia ni watumwa nikenda kwa sisi ya mutongo leto wa Kalonzo ndo wendesie no wa mande na uswani angaliko ya Central na muthamba mande na natongo yalangi na masia pa yundu yumu kamba weza kosa kivela cho sunde atangito tumando na mwekwepo
na tuzongangi tu naona muthama mbia kugenduka na kunena sindo si tofauti kila muthama unaonena ni chokweli na kila Kalonzo unaonena nacho ni chokweli kila disease ana ni mamete na kieta differences ni interest ndio nda si tofauti ebinda dila agili ya muthama na agili ya Kalonzo makunita mandeto ndumwe kana interest si matwa ito ndumwe menda mendo na timo muthama ni mwana siasa yote so kila ndo makulia nundu dia afford kwa muthama na dia afford kwa sia Kalonzo Kalonzo na muthama izo ni combination zio izi ni Biblia ni weze Mose na Aaron ila Mose wa twigina to none na nesanga ya ndia mwete mwana nyagwita wa Aaron yes nikanane na wometa muthama pezi ndu muthama otoma nena ila neno ni mutongo yumo kambani we value that ya sure na niwo na nijo muthama enga likoni ya Kalonzo to na akikino kisio kirondo makule kaza patoleka Kalonzo ni move with a lot of speed akanya ni kwame tuke monopio akabikia muthama akamwita makekalandi nundu kilangu wana mekwanwa no interest sio kana mawendio mono mamekwano otherwise ingine siasa bingiro gendeo yes okay Kiliaka. Asante sana bwana Jimmy. Kwa inaedukize tape ya muthama. Yes. O ndola videla ina recordio. Na kwa kila noni kila tuaitie ukamba nikiwa tuia tumea kana atumia mambai. Nondo kindu takiuke kumila. Ndona nya ndo ai marati ukekala nili pakanena nya lakini ukaweza kwenda mombe ibikania abantu. Kwetikela na sinduma. No ndiko na muthama atonda kwetha no kille na akasia Kalonzo ekitekena kana njao kinjende wetha ndabikia kunena nake akamukulia maondo aweka uniki kana wambiki uniki so weza kwetha yukela twaite tambai nikwethwa na atumia matonya kwekalia ndongo indi na sika mnenu sikatabwa ondola ni makosa kwethwa me humilian arazarani kunene ya simsi ambai kana kunene mwene ndi mata kwe nene ni makekala ndi makakwatiane kindu kiu kinaambia last year ukazize mako na abeti ona kivoda kibwana au kile mzaromwe na ambia nene ya Kalonzo asia Kalonzo no ikie nae na nuna mukose na sibizu na interview kindu kiu nje uketi cha kwata wana ngilo simo ile mbitu anokia nene o kindu kiu na yu jokie kola kwe muthama yu asizia ndongo izu si umete kitui makweni masako hasi nene ndongo igwetwa Kalonzo yu nyekulia atumia mambai mekali andu ande hadu ikaweza kuibudia no ndo ibudetie na twabikia abantu kuibudilia muno induko kaweza kudia mundu la tunaweta idelenge tuyasia mbai kwatane ibika bandu weza kudia mbai dikwatanite lakini yetu yo muthama onyuma ende yake ni ngumbao no nena tasimba ya ukamba na chama mheshimiwa waeta tio sio kutia mundu ta muthama nza twendete bandu tukasieme ndukwenda muthama ethwe na idi twi ayaka tutete sindila utonga tutetea lakini no sio makakwati ani ta atongwe ndo tuoka siasa ile sinabiti tatu kanana maemwe maatho kuma metia mwenendi siasa kindu kimwe muthama aibo kibuda kibwana aibo Kalonzo aibo ngilo namo ngilo yao support kana kwa kibila chake katweka kutumiana na ino ndo kila tweka ukamba nyona kila cheka indu ka tukatumiana ta tongwe nyenda kibila nyamba kutumiana na bikabala ngubika nyambe okumaka notone tuna mutwa tukono uda ndongo imbinge na ni kindu chake buje kingi munono ndo be maana ya ndumya wezi tukaweza kutanisia bayambe na tukatanisia naye na kila ngwenda okulia yu nyekulia ngene kwasia ukamba kila tukwenda no kwatanya ndo kwenda kwenda na ngwate ni ya mukamba kana na kindu kimwe ndo yu tubikie muthama eweka kibuta eweka na Kalonzo eweka ngilo eweka mutwa eweka ikuona ni ndongo isitu sionde me munene ya mukamba kindu kimwe meka kwinene amo na kiunji kuka kili kibandu wese kwetha utongo ila tukwenda kuka 2022 na kuimbe no tuno leo kwata nundwa mikaleni ito kana ndo la twekalile na ti akamba meweka mbai mbingi onoga zia mbalia sibigio hu na interve moyo baya na no kuona kila mundu kwenda utangi lolongi na bi mundu mbai kwenda odi ikwata nite
no ndo wizi kwenda thisiweka na ingindu kimwe nchao kimako muno kuona undola kuneki na kwako ukamba nyazia nyenda kuona ndongo isio nesi kwatana na nyekulia muno ala atumia mambai ala se mambai mambo ke kalande makule nchao kyo ya mukamba na mekale dia ndo na twikulia yo atongo yo azuka na anene azumambai elder azumambai momanyuba anu na me power ya kwikalia atongo ya kana ni moma meta kana matonya meta izi ndizo ro na manyata mukamba to the structure sitonya kwidwa sitonya control sindumwe situmile weze kwedenzi atwete kibuli Jimmy egani nongele kindo support kala mtu byo wandana atumia zumambai kana tongo ima mambai ya mukamba ni mali je posa itambe yuko ametoki nondo wasisia bala chama cha Wiper cha Gumye for example on nini ODM Kenya jamani kiu wasisia ndo alama hivi na monona makisio beti na my think tanga kana ma tete aje kalonzo kuswale umwe tawa mababa na wakere tabu tula kalonzo na lady mtula kalonzo la watutie na la mtula wedi watero ne bali gile kuthingilika kidogo lakini muthama ni wati wa kwete na muthama kindu kila titeza kukana ni na tutalea muthama ni ngumba u na muthama zindu ilonde na yambone no mulungi ila tugutia muthama etina ugeza gwithio na wa yambe kuthikwe kala mesani na kunene asindu na kumbange inundu ambaye ya mukamba kugenda kwena bina kila ki usanya nondu niwizi muthama ethi twande tu na mutu arenda ngalikwelenge na yumo twano no mililana sia wano no mukomana kalonzo na kausini wa dhala ya mina ulika twizi ni tuongela kana itwa kwata plus muthama na gambi ya kwero thingali kweyenge we thukize muthama no kwazia kana ni toilet no tukuja twende ngali kwenela DP Ruto usune mulengo fulani na twazije nake kalonzo ndo thukumita no kwazia nake na thukumana musumbi kindu kila jairite kwikwa ona mataneza kwambia ututabia undu twairite kwika mbere kwitha meka lilembe na ni mairite kwika nthi na zindu icio nthe mai discuss na mai nene tutambo betanga interest yakwa twambo betanga interest yaku mukamba akatethekia formation ine reba kono kindu kila tikwenda ni mbaya mukamba itetheke twathiba ya thini wa mesela ya national table ila mesela ya thionde wize kwithia mbai yali yoza kamukate na kwani noza ka slice uyonga ayoza ka blumbati na kwani nozo kaindo kindu kila ti umena ni mbaya mukamba wize kwithia ngirite kwikalezia iche kuda tagetie kwetu tia yetu ndio ndio cia tokena so kindu kila tikwenda kuthi mesa ni ya ubangini twanikite up to now taiki ndio kila vitoka muthama ane wanda yela yake kalonzo ane wanda yela yake anono muthama nuone kena interest ya kile cha Masako cho governor na kila jatumie muthama ya makonga ma senator tukizie jao ugavana senator the last time nondo wogio zaide bena ngusanisho na bagendo kemo muthama onena wasia kati watumia la wathabinite na makwatite chama cha Wiper bono umwe eta wa Musila wa Gitui lakini onie Musila akwato cha mama agine wande na kwa itendo itekueleka na itaambuja moyo akola isi ya mindoni so nondo ni twizi ila twabige bindani ya nomination pesi liko na woga zaidi ya inaeleka tukulia mutongo ula wita wa Kalonzo wa Musyoka kenda ndibatondaka au ngambe neutral twabige bindani ya nominations eka mwene ndenu byendewe na juni kitonda na ndege ndo kimamo thama wene akamanona nemba ni jamani cha Wiper ikambi je ute no for example Kalonzo no mwone kabia rozikupita wabina nanye ngakulu ni azeti yazia muthama kabati kazi ando alangi ngalikone yakwa yende batondaka tu katika angiri ona athi wa muthama ni tu natwiko akwato ticket ona thande utwiko tuwe kwa ize kwithia the one nomination ya through asinda ni wasinda na baina waziwazi yezu nuti kenda na Kalonzo na tienda na muthama tienda na ndogo yalangi mbaya mukamba ni ndumu kisiasa yes usuni kisangi kuongelea kila mheshimiwa wa taifa so ndio ngwendo ni mbaya mukamba pala tui nipo bai mbaya njaluo mwaka ngilile miongo ile kana ngili imwe miongo kenda na kindu kwatu udu ka 2000 ukaze binaya 2000 kana ngili mwaka ngilile tuka siasa multipartyism siambe bai Orengo bai Nyang'nyong bai Donde muntu eta wa Donde na bai Raila
monde meenda kwitha me atongo ima mbaya ya Jaluo lakini nibokie bandu 2002 yake ngilile ile moka monga mamonde weza kwitha kila mundu kwenda utika musumbe lakini meza kwithia ba tutwangie ngilile miongo monza methia ba matakwatanite mbaya Jaluo ndikona ucio na urengo yu no alikie na ambe uthukuma na Raila isini tukite 07 yeah moki makwatana na makwatana nuona urengo no tumwa kwa ni Raila kunenea ubo wa maundu make na ona muthama no kwendekana na Kalonzo weze guthe no kunenea Kalonzo sindula Kalonzo utanena yuzo kwitha ibe sindimwe mbaine ona kazi ona nyang'nyo bebi na nyang'nyo matawa na Raila lakini moki mamanya ba twenda ucio mbaine itu no tukwatanie tantu na twimanya kila mundu ose position yake inda mobila kila mundu etho ana position yake we manya waya no striker uno back uno goalkeeper weza kwitha inyu mwabanga undula muthoka kinduki na muyumala yumwese kindu kimwe undu yuno ona anza luo cio sie kindu kimwe na nzine na mena wasioma lakini nzine na mu mita bala twebu bala twae bala twini bo twae no maitene weza kwitha bo maina de no suwa kwitha we mundu ukunenga Raila nda yake hinta mukamba tumanye yo mundu ula kwitha goalkeeper itu no ula kwitha forward itu no ula kwitha wing no weza kwitha into ebanga twambe tweke kukitana twisi kila tukitana ni ucio wa mwene ndi mukamba kwitha mesa ni leko lakini mheshimiwa kubikia iba ina thina ni kwithiwa kiana muthame ya seka namba ya mukamba ni telaki te mundu muneni wemba ini kwithiwa measea okay Kalonzo ni wethitwe muneni wamba ya mukamba but kana muthama kana Kalonzo ethitwe na wia tito nena no lo kumba ukethia mbaini abikia kwibika na tuna weta na asie yo muthama kilo kunene ni chawo wasio wa mukamba ndwithu kitswa kana nduna vinya muno na ndo tukwenda muthama etho vinya wa mukamba enda kaume asio kobu magwatiane amanyege ndukila makwemano ni chao makwatiana na makwatene wese kwe etho enwe wina wasio wa onene ya mukamba na twize ndongo ile kuimbe kwitise kwikala ya mezani ndo kwaje ni Kalonzo lakini ena baki ya amonde wese kuthea atongo irange imamu back na imamu nene na matonyo mu support ndo yu chama mheshimiwa weta yu ve mulengo unge ukwenda udibala ve DP utwa ni muthama yo twenda kwikulia yo twa kila mundu athi milengo ile ikuka no ngona yo andala makwetha monga ma presidential mataka kwetha me andu bakuye 10 ende undona mudavadi yo no weti yisi yona ni akamba mama kazi na mudavadi ange madina na Raila ange madina na Ruto ange madi na Mutoa yutuka akulia yo akamba ya makesa kubika na ende manene na wasi omwe tukwate kindu kitona tutele yonde yeah kisangi kuyana ndena mbo kutiloba ni kana na mudhamani kana ndeketheni kana kimutha kibwana ola ni governor account ya Makueni abikie kosa mwanyo suwa muneni wa mbaya mukamba yena kuya kindu kila gikukite wa bano ni ube mundu ambiye chuthi ni mono bano ukangosea na kwani obege ya kikombe changu kiusunga keki ya muthanga jimjo gende to kambani muthamono watu yike butha onage da umbano ayetia kula onangite siake yoka umbano muthamozo abege butha nathi ba yakajado ayete umbano na wogato maana tano nuno kuya Kalonzo ekanake bila sure nyei mibudho aizo kainge yitua mundu la wete kwenda ine amba ya mukamba ni kibutha kibwana kila mwazia ni ona itu India no tweno kila gendete na ni twena mundu roto monene ya mukamba na mundu nene ya mukamba eba ninga wala wasi wa mukamba ndio mutongo ila wipo na wende ndaro tongo wese kwa sasa ni Kalonzo amshoka na eba ni twenda mundu ngi atumia zio ndani moka lakini twazi muthama ni woro wina wazi unoto no neno no kenga lakini ainena ate kuelekea mukamba bala baindite akamba makala ya mwazi mono kino kemena ikuli ile iboni mundu ulotomna kudutongweze tukadimesana ya kwa na mukato kwa ndio ndenu ikuli uzo ende tatikuja na ni twazia tiranezo thi muno na Kalonzo ndakaguzie ma ndakadimbola tiranezo thi muno masizi pe kudu tutonda kwikalandi tukaete muthama tukaete kibutha tukaete musila tukaete Mutoa tukaete Ngilu tukaete kila mundu nono nombane kwaza kwino ikalo maingi
na onakawa ndo mazi yangu ule zio ndai ya amo swano ma ikabango ndeza ni kuyania in fact ikabango ndeza ni kuyania kindo kala kile nandi kwa makweba so to ya tikwe ndo di mesani ya negotiation wa adikite nuni for example twazi mudama ni watu kushi ado kwa mlengo ni fulani kalonzo na age ni watu kwa mlengo ni fulani na mutumio mheshimiwa wa ni wale anagendo kema azio na Mundavadi na ndo angemezi yokuka pia ndo for example nena ungamire 2013 ani ungamire 2013 na ungamire na chama cha Mundavadi na ni umakati wa ndo alama mbili ya Mundavadi ni umakati wa ndongela asio twina mukena so be unobe kwa na kwa iko biko 2022 kazi yoko dina mulengo wa Mundavadi so ukweli dikana tweza twekala muthembozu twizo dimezani twanikite na milengo zuyo nde bai mulengo mwe ukendo tonda ko negotiate bai ya mukamba ndandika mgeni kaumwa tikeo ile na garawe na jomezani wile ile kadongi kena kota ya gamba na kwa ya ile kadongi kena nusu nongi kadongi kena ndizi ne chao todo ngiweza kweli ile to ngida buzu cha na mama mume na mimi tikwa da bula jen ne titwetie na mume ile kitu jo mandate in fact abaida maido maziaza yu mama ndete weza kweli akalanzo andete umudaba andete una mulonga andete mwaniko na edani batu amekana mabingwa mbeba chuti jomu maida umandete yeah okay kisangi tukeba twambone ni amaundu manethi umamina kukitikana bwiti na chama cha Jubilee chabikia kwata na chama cha kanuni kwa tekini kintu nethi twamina ukimulika ilaingi but ningo enda twambo kile ne ngi munde chama cha Jubilee chabikia kwithwa kilikana na chama cha kanu na bado chama cha Wiper nitakiwa baundeni tuina mbo manya mwelekeo zaidi itino wa chama cha Wiper chamina kukwatiania na siama hii mbaya ya mukamba itethekata kitu jambe serikali ndio indana mali na dine tije kibela ni Jubilee that was back in 2017 na ndio ndo wa mdosi wako kwa secretariat ni marudie yeye mno ni marudie yeye kana ndio kibela lakini kuna watu watabaziana that time wanaenda na matu education twamea Kalonzo na tongo simba ya mukamba okay ba Jubilee no ndo Jubilee ni ndio zinda na pekee na pikala kena ina kitakoka ndio ziada zake ndo zienda tena binda monogeza obena muzumbe kali la kibela kuiza mobena after time yambe so no twene most likely Jubilee kasinda ani yote ya mukamba tuke ba Jubilee tisi ya serikali twaminoze ya serikali ndo huru akaenda after 5 years yuti kadiani wana Kalonzo na diani wana na Ruto yuti tiyo kitia ticket keka juni je kikie nienda kwa tabisi ya umonde Kalonzo yini wawemba asia yetu ni huru akana aile lomoko ilam jama janju bilicho noge kena anika ndio hizo kusio bwana ndio swali kwa limu ila jama janju biliki noge cha anika na Kalonzo anasema mambo kwa maana huru huru anasio kana bigia kanu nikana metengesi ndio tukize interview ya huru indana na nini kusupport Kalonzo na huyo Asia the way business na mambo yangu makwika na wewe utaona kuyania ba no unga mote ukaelezwa maondozo bagu ndo tuna democracy sure utausumbua ni mungu lakini nyeta musumbi kila kwenda nienda kuweta ndo mesani nienda kuweta ndo etina wakwa ando mato wanda kuli support ndikananga fufiu anjendela yakwa umundu tunene na abogwa mwe kana na usio wako umundu tunene na abogwa Jomo Kenyatta kana na usio wake umundu tunene na usio wake baki modo kumage bage mayinda mema ingi nundo ni watie legacy uru na geno no enuka after 2 years no after 2 years na amina enuka after 2 years no kwenda za ulili kama wananenzi ya waikoka na ndoge muno munini muno nutona kwekala miaka mbingi wazi hizi ando mayazia papa kusiwe ni huru limadhi twekiwe ni huru patwe twatwe ni huru nenda kukulia wizwani ya miaka ela ukita miongeli kana miongeli tatu kana miongena huru yo dai wazi hizi muyaje bali imani yetu yekiwe ni huru kile jono mena na enda legacy enda utia Kenya lombe kwa tanite enda wizo kwithia ona emoji paisua ugathi kotazi ndio ya Kisumu ukima wa mabia kana bebwe paisua ugathi kukona zino cia gukamba ukwithwe ni kwitha ndo mukamba so edewa pia ndo winamo dini wachana na maikwenda kusupport legacy yake ndo ni wa musumbi kwa sasa then no amanengo mwana magauka mobao tema kaenda hizo zindu sio na inde hizo kaiguzio andu ange me willing na juni joki endezete ni waadia Raila is willing na Gideon Moina na kanu no kwenda Wiper na ile wangu le Mugambe endezeka sure Mugambe endezeka nundu
tuitha ritona kumwia na yuduzi nitukiene kana tutetheane ci kwa kialengasi na itu tuvikicio kaino ngale kweno uzi mundu inene ugithini corridor cia power etha atotha kwithukika kote mundu no ronza na West Street. Yes. Wow. Mheshimiwa. Bwana Jimmy, nenda support kila mheshimiwa wa neno na nyansi ya mukamba serikali wote kuoneka na no sio wawetu wenda tunatenda sia kura sia musumbe tu Jubilee into la taba sia kamba tukamea va ndipo mukweza kuonewa na mtu kuona yukuma maudala makwikika na ndala makoka maka join ingona ni yu ande mama nye pala usio wa serikali utaona kuonekea mbaisio na kindu kimwe ndio sio kila mheshimiwa weta kindu tira wa siasa kido ana interests na interest ndio ziananga siasa sia Kenya weza whether you omonde kila ngwenda injo ngwenda obitikidia na injo ngwenda okuando mambitikidia nacho kana nyezo kila baya lakini kila tukwenda kweka tambaya ya mukamba ona batu yetu abala tu ona zetu sio kwa Jubilee ni kila mundu asio kwa Jubilee ndio kwenda kweka ule tambaye yote sio kwa Jubilee tu imanda chao ni chao tukwenda mwene ndi kana mukamba eze kunika na agazu ile itiele na then tukizi injo tukwenda kweka mesa twase maundwa matedi mukamba na maundwa tunewe akamba mokile na maundwa mama twana otedi mukamba mbaya ya mukamba weze kwenda tuika baya 2022 tuisiokea mwene ndi na tuwe mwayu serikali yende mulengo kana serikali yende tu yo mwene ndi ene matunda maundwala mekie umatumie yo siama hicho desioka kukomania lakini whether no ke mundu weze kwenda mega ile bita wiki no tuonya mwene ndi tuisioko bala twae na ingi tuambia kula nye siasa patena ngwate na ya mundu kwita mukamba na ukazizi 2007 mheshimiwa Kalonzo Nwangamete president na oka namba 3 kana namba 3 na ke musumbe la ego eta Kibaki ona ndi undula ikalile amba ukuzia Kalonzo amutugile chao munini wa vice president lakini chama mheshimiwa anena indungi itwe ya nini weze kuthe tweka onengwa kivila lakini tuuze itiando na nuru wakulea kuhusu siando twanengwa vice president atwanengwa I think minister I think ele kanata to na PS ele na Mount Madel labo na nuru wa mukamba ekaya ya Kalonzo na tweka ondo lakini vile ile twanengwa bila nini no nditi twete to kindu kinini mezani na moka later Raila Alonza na yezo kwetu ndine atuiko prime minister naweza no kuona ilo kawebo wa Kalonzo na Raila nundwa ulo munene wa ungi no lakini wazia na bila Raila wedede si bingange ba ila Kalonzo wa na sio mezani so waweza kudimbuza ni uzu atumie akamba tuyamba kuona bikindu kibila kiucha atweka lakini kila mwendo weta ni tukakwata noyu na tukeza tuimbaye imwe na mbele tunasio ni mbingi na tukeza tuna kwekalia bandu mezani na zika una mundu lo kuungamia kebela kana tukaezo tuko muzumbe then vundu watu azibi namba zitu nzio tutethia lakini tutanizo la tutilanete bebando mbaye ko na nongo igina kimakombingi na nongo nene ana mheshimiwa tutokete paka kisezele ngwazi hapa bali tuvikie tambaya amogamba into kwambia kwesilia yo ni chao tulikazi ya kana chao tunubasi ya tunyubandu madimbunge kana matuke governor kana senator okamba tuwe ana agenda iba tamwene ndi tukwenda omea ino blueprint ito na wethebe sindindweka kana ndubangie ba tabalali hebete nundu kinduki chenda mundu lo twana redia mukamba kwa sindwi ki biashara ki wemi ki sindusionde kiwo sindusionde weze kwenda ni agenda ya mukamba itonya tuma mundu onde na blueprint weze sindwi nyadiko ya leo tete sindwi na kwa nyenza ukazi ona yako imenya mwita wa business council yako yo ukazi business council yako yo ni nene asindula sitonya kwedwa mweko yo enyugwa aya katete yako yo whether ndo nene majani machai ndwiki ndo whether ndo tende amwene ndi na biashara sio ndwiki ndo na skindu ndo to wenda kwa ndo watu ukamba weze kwedwa yo mundu lo kunyugwa be agenda ya mukamba 10 years miaka 10 yugete ibangitwe na mundu lo tonya kwani hapo no nyuba wakibelani tu atwala kwesiluta akamba then tukani bandu na tukekala abantu elonza twese leyo ndo twekwa
na nuo we undu twekwa nundu twekula cia kindu na kana wiki twatuma andu amakweke. Thank you sana nande musese mwandalika na kanani ndeni wa kilungu cha waamukata mukamba vala tuende kukunikile ulwa mundu makoneti uteti ndeni wa studio C2 twina Kenjo Kithiaka undu muna Joshua Kisangi ani ateti undu muna kunikilina thomi mama undu makoneti uteti naende bwana Kisangi bitikile namba usokethia kwa kubwiti na unabikia kunene ulo uneni wake President Uhuru Kenyatta ula kupikia kwithwa au myako mthanani wayo ndeni wa kisese kimwe cha unyai cha wa mauvo na ndeni uneni wake ni thiwa mina kumya wetano kwa Kenya methwe meu kabindane ka ndi ya Kenya yende kwithwa minite kukwata ukuno munene itina wa corona mina kubaluka bande itu ya Kenya na nabumbe ni tunethe itu tuibikia kuona maitwa yese maundu ma BBI na tondu una wetanika namba ya mukamba no nginya bikie kukwata na ndisio na mbai sio bikie kukwatana na kila kikusaida kimaete pamuni ripoti ino ya BBI ni bindaila tweleta ida tuimi kunia malebe tuibikia kunena ni selwa mundu makonete corona ni kwithwa aingi manende kubikia uyu ni maumite kitu kana ndo kwa sia Jimmy tunaambia process ya BBI na BBI laiswa ni sio muno pyu wana kaude ni ogia dikiba ni siasa na neto kwitekela nono BBI no process ya siasa but laiswa ni sio muno pyu nondo ela muzundu Uhuru ekalidende na Raila ni maswani yana mazi ndio jambo la kitu maana mwana etina ngala miaka 5 sure kitu maana mwana etina miaka 5 tikula sia moyumbe tikula sia ngabana tikula sia chao na tinza lakini kila kitu maana mwana na mokita yake bila yake bayo na mazi sia na muona balade na umie na muona no mara kepisha kana masio na maambia process ya BBI maambia process ya BBI ni okia lika siasa nondo na bude bo no pengino tizo wera tu ba kanti weto suongi ndivyo na musumbe wokia mbea kwa na munini wake nondo ni waambie munini wake ni wethi wa temu yani ndio no ikule ukite bado ni wethi wa temu yani but tuendeleze na process ya BBI ndivyo kieto akora no ngeteta na bangi thete kai mundu na banje tete ngiwa ya corona izuni mubango wanga hii na ndio azia pole kwa Kenyans na kwa kila mundu ule wethi na theno but yuko sasa BBI ni ambite kususpendiwa na kila jambite kuungamwa ni rallies mikutano ya kuungamwa lakini agili zitu yaungama agili zitu no ziende na uswana yolwa BBI twekalambi ono kiba kana kula utu omyo jina kono kula ko kitoko na maondo alangi no tuende na unene yanga BBI secretariat ya BBI no ziende na uswana ono tokweka after BBI so paikiro jaungama kila jaungamie ni mikutano la ndezete so life kana thayo no ngina wende kwi corona na kute corona ona corona kajika ikakuano ndikuano wonde pe alama gadi wa mandezi thayo lakini zangi yake ndebo ni sawa zangi ya manda atepo alametiwa makaendea so yutia dia BBI ni ungamie kana tiere kwenda time nene ya kila kitebo na tuteka ni rallies zitaendelete but no ngina deswa ni post corona tuamina corona kukaendea yes bwana Jimmy okwetola mheshimiwa wana na wa BBI yo BBI ya ikindu kisio kya wetu chokia chambia na tuweza kwenda njoka kwete unity kana usiano wa mbai sio ndesi ya Kenya na kwethwa corona inokie dina tuma BBI ile ya kuendea kwendo kila mabangete na no kuona kwa rally mbinge na twambe rally si adela BBI yokayonga ni corona lakini ukazia ndile inge ando meambie kudukuma ondola madukuma you meka kwetenga maondo ameweze kwethe vela social distance na magwekia mask medio ko no modamba moko you maondo azu moto kaedha atweka na undu no kwetwa na muzungu wetwa new norm ne uno tukeka lao tukeka okea nu tukeka lu na determine kana uwo wetwa corona ukethwa tandetema kana mawu alange tudwana so izu ndituma serikali ile yakwendea na programs yake ile si abangite kila itonya kuungamange ni kwethwa mena ila rallies kana mikutanela maana sio si andwa inge izu nitona kwa local kola kwa ndo wa the north na lakini ukazisia ndingi ta America ni ogea abinga na ya abinga maambia kwa na kindu ki maambia content lakini ano makuwa wainge kwa ngili si anona kwa yana ngili yana na ano makuwa America enokie momeona ta mosi okaweyani
kindu giki ukie kwigwira kwa mutumia no wewe muzungu mundu muyu wewe na America yuni twikie ndingi ona ikarona emegie kukea mundu yumokie makwara na emegie corona andu ma million menza mebe ya kondo police station me ukita kunza izio nania yo maisha no mende na kuona nia yo siasa situ no ziende onatoka yakata na kindu kita BBI whether kitu onyo tuma twamina siasa ila tumina kindu chambe tweke kukita tweka nesa BBI ya nesa yoka ina solution kana ina njia ya utedia ukitozu weza baada ya siasa ya keli whether andu imatonyo tuma serikali kunenga serikali mwanya mathugume mundu kila jana ngayu tumina siasa umundi whether ni wakeli wakatatu kana wakwambilile ulongi into ambia siasa ingi na kintu tuma yo serikali ile yakwitha ina muradi wao thukumandu kana kwendeana sindula mana bangire kwika ndima kwate ni ubwa siasa ethero na Biblia ni rona kuka anu makethwa twamina siasa anu mathumwa makwate ibile la makwenda ona thati kila ukwenda no akwate okibila na ndo nyo thukuma serikali no katedia yu serikali kathukuma maono mo kwendele miaka ingi 5 tuthatweka neza lakini chama mheshimiwa weta ukazie bala musumbe ubikie kweno bangite miaka ingi iletiele sidule zinaweza kweka miaka ile 5 ndio nyenda usika kwa miaka ile na ile Biblia ni kindu jambe kwete Kenya mwe ezo yakaneza chakele whether siame ile ngizi kuka simutedie kuthukuma bungeni na kunza kwa kwetho makwatanite amina na agenda cia ile inya cia housing cia health na cia zingi insiutuma iskiunicho wesiaite cia cia 2022 na aweti asia isu sio baza na sikapika lakini whether mundu kwake kana mulengo ni wake ukutuma sindu isi ile thukuma kana we ile akwiko na legacy nzeo miaka ile ingi ile ukete wenda kwenda thukuma na mundu su ikabakosa ona whether ni mundu wethite nzanake oke amuteithie kuthukuma na nukuona bunge mulama neki muthelo mana bangie menda kumia deputy speaker manogie makwata na bunge yonde na mulama kweka izio nania agenda cia serikali izitonya kwetha zitonya vita senate yumo ba national government national assembly chumake madesi meki andola matonya tuma yo mazi kindu kinjo vita chibite ndo yo serikali ekala tunyuba serikali ibitide zendo kana ithukume ondola itunyuite lakini twetha na serikali kwenda kukitana no siasa zidele atwende na siasa kukitana izu ndio wazi serikali na mundu leo ayekalile kibila kiuna ngwa ndotungia musumbe mubea na kumnenga ndaelo wina kwa kwethwa ibinde nungamite ta musumbe bende tunakula zia yo nikiubinde tu nikiukweku kweza kuthona ithu na waswasi lakini yu tuwa moyo muno nundo andalama na atubutha zia atwimwe twimea makone musumbe emakona mundu kweli no abikite kwethwa musumbe lakini bekindu kina atuma tenange eleo thukuma lakini kwa yu enda kwa zena amonye we yo TV ni na nyowa moyo yu no twekie musumbe na ne agezu ingi ile tiele be mundu siasa utakwenda thukuma nake ndo yu nuona nini ilaita usumbe wandi Joshua Kisangi kufikia unit tuonete serikali mineta kukwata ilovia kauta kuma mivea ne kivathukanga nzika yoni cia kutethesa kukitana na ikuya ya corona na aingi maene ndimethitwe tunanzika yulondu ilovia isi thitwe siitumika na kufikia yumba do serikali na yethitwe imineta kukobo ilovia ingi mbinga ngikuma mivea ni yesu nzika yoni cia kuikithia kana wundu na bikia kunyaika jini tona itha jinsi ya kana ni tona itha jinsi ya kukitana na maundu mako netia ulusani kana nita ulusani tuende kuongelela tuiswania na wamulikana bubwiti na twasisane tunoni cheiki ebikiya kwithwa keitwika kana ke cost it millions of money ni kwithwa ingi mine ndhe kubikia oyu menanzika twikena na kena ni ndi la maundu ndhe matoneka kizaje gikombe ja cheino utewa shilingi milioni umwe na ndasi ni utewa milioni ile na cheiju no kitewa shilingi 10 but you mukamba zia uka umwe nzoka ugila zia woneka ndakala nite zia nukata katelema you agamba sorry akenda ni mwathaiwe muno kabisa ni mwathaiwe muno na mana na zona ndo ala manuba na ngola manuba mamekwatiti mai makamatete na mundu athiba ambe aidia use ebu yake na yulo nemo
so yu uluombe ukonania na besa na sirisia muthembozu ona mukenya ni wenda ana wasiwasi naguo pende beno ngina ndo tepo mukenya ena wasiwasi na nene wito na ngwano mayaja kwa corona ne nzia serikali kumadha besa ya muthembozu no yuthugicio mundu lo nunena ija ni mundu munene na mundu muima na mundu bia da musomo nunena kiu lakini thia yu tikwenda kwake in fact ezizia maundu ala methitwe mabirugite undu ithitwe na zitwe undu methitwe mayuwa na kila tuzo nokulia ni noni bila ingi mutaikangwe minister anena na wo mwingi muno pio nena wo uzu unane na nawo wita wo lundu minister yake ni okulwa makulio nena wo uzu acio kainga utume ni kana makunikele meko kunikele na korona no yuko dala netwenda Kenya zimatakwe kila silingi ndo atumiki kila silingi ndo atumiki tiko da ngwa ngwaya chicha milioni kana chao tuenda temande chicha nyuta na mena na ndege na buba okegwa kile thiu ka ya okegwa kile thiu kana ya tumia millions of money so no Kenya tuenda na magila jemo na mbezo na thatizio isa ile ni mambe ya kwa no longe na ni mambe yako ni mambe hiyo tomo so tuenda ukunikiliwekwe na tuyelewa Kenyans mbesa na ziatomekio na no ni makosa manene piu kama na bijimi let me say this na ni dhiro ndia zina ngandika na Facebook na kila bantu ni mwandiki mwana social media Kenyans mena wo nundu mumbi watatoka kusija jimu ila corona yalikile pe andu mabudi we yani immediately sure uzumba izie umuthi motel di restaurant di na chao sibingwe immediately na munduzu abudiwe yani ena zilingi maandele momba yana zilingi ya na mfuko na tena bandu wigite savings na munduzu re ndino kweba na weza ndari twazi yake ndari pato ndeka serikali ni kwika mubango ugezaidi andu azu mundu wakwata Kenya zimane wale mega mubango serikali dikale ndino landlords manene ngewaya tenants kwa rent lakini mjumbe ziye kumela zizo ni biashara ya mwene titona ulikela oneno na vingi hotel na biashara ile ingi no biashara ya mwene na ni malikele so user with the you Kenya ndio webaya aziaisi na hicho kakuwe JJs ligi milioni na ziana ewendeke na buba na chau na landlord eko mubingi ya nyumba na mubingi ya nyumba bai mundu no motetea Kenyans nimekuwa wodela weza kuona revolution weza kuona no mayuma na maka district sio joka asia kala muthembozu na nienda kwa bize bangi kila mtu tena juu kwa sasa ni opposition ndumo you get the one la tunda ila Raila na umeanya kale kwa yengi babenda bena nduwe nono zindila sio kuna bekona zindu keza kwezi ya siasa adia so ngewaya mbeza zia nini corona idine tu ana deko kunekendi na tu ana mukena tani mukena nyekisangi nenda gwenele weze kwezi ya nengua ne ane wakana pesa hizi atobekia na lakini tiko yo yes okay Mheshimiwa ino ni tone da nenzi ya serikali kumanda mbesa sia 2022 otondo ingi mane ndime dito maina yichenzeke no nyedugizia unola mheshimiwa wanena ndibenda usioke akendela wanena ndola kila wanena no joki akili ni yakwa nongona nidona gweza wenena lakini ngwiti kila wanena yo Kenya ni bikite bantu kesa kwede ulusani no atwikie yo nda kame itota okay na kindu kiu njitumide yo mwenende elea kuamini serikali yugazie kindu kila kebo ni kibudia cha mwenende na serikali le kibilani wiza kwede ya wetondu kila mundu enda kwisidia nyayo kindu kiu cha wetwa ni chaguo kana ni undu mo bangite matwike kana matwike na no ona ayu siasa na kindu kinenda kinaumanie muno na kwethwa ututena opposition ibinela musumbe una manaita siasa kuunza mena Raila manoke na makaonya ando aya no adoku idini vyaseo aya no mo koya ibitu ya lakini yoka yabika bandu bidawe kunoke handshake ano matetele kana mate expected moka mamba wetele mana makulie mundu na atwa mundu no mudokwe muma wangi udoko manata lakini kiucha atuma yo mwenende kukaokea yo anything kana kindu chote kila serikali ni kweka na undu mheshimiwa aweta kwethwa tutena opposition kutetea mwenende ni kindu kina wia muno ndini ta Kenya na kwa nyukulia ona yu maundu amende yo munini wa musumbe akaekalandi na agethwa andala mamutabasia makamutabe yu pa ndipo mwanya waku
wa kwenda kwitungilla kana kwi brand nenye muguli ya the opposition akatwika munene wa opposition using la manene amena nzuko kana ile manene ame kuunza kana manene naenda kwika mathibu makawaza kibila kiu keza gude kibila kiu nzo kino na mateja na mwene ndi nutonya kwambe omasilia neza nundu yuve mundu utonya utatia mwene ndi na yuwe the serikali ni ukieka kwata opposition na ikatwika yu government la manu kwaita government of unity ezi onania mwene ndi ati iwenza na biki ndo utonya kwethwa etekela na mutaikago ayenena anoki asia inyizi mwasia pabe andu moku ya mbesa lakini asia nyumbani ya afya andu asio lakini bo yingi lakini kila unawetie no tukwenda kuona chama mheshimiwa waweta tukwenda kuona yo meli kila kindu kima manye asuma kwa ya mbesa isi ya corona nao mundu wengine kingi no mio muyu na abetie maze ndakame oila andu manu masia ndakame na nedelle ne ande kutewa nza na ito andu ma shabab yule kundi yo ikatel silikaba na serikali ndeze katel no mundu tikindu kitel nitite corona udeze bala gesela umanya mundu yana katel mundu ni corruption mundu no ya mbesa no kuona andu asuko maisha mo olama kwikala kana ondula manena we manya mundu bekindu wete na tikindu kitona kweda kibanze bene ni kindu twede atwese lakini kila ngola sia niki tutamina kindu ki na kwasia yo mwenende wethe mwenende no kwenda kuamini ika kindu kimwe mwenende aneka kunenge ndaya aze mundu nuna yesilizo wo wito na mundu no kwatiwe na mbesi ya tumwa chama mheshimiwa waweta ono yu anu manoge maazia mawea na maazia mawea tokirwa nene ya baskize na tuasia serikali yenda omananzia ya utume kunenga anu alu onaelewa enda mabingi ya musi anu amina mawea mata tuikite mambe otuika ingi kana anu mambe kweka maundu madhuku tuikata mabingi wendini na serikali yumyalu na babi kama ndo mazi kwa tuika hiyo serikali na mbesa mbingi lakini kuja serikali ikakwata ingile tunaziona zene 10 kana 5 ala tuwezi nganeno oyete na tukameka liende tukamea nweze oyete bilioni ziana na wile utenga nusu ya bilioni no ikwani yangu tukeza kuhisi lobo yako lakini tutungie mbesi tuambe kwidi andwa unaona ukatoka musumbe mbesi hizo ondena ndo nyako wewe ndio isubukana meba so nini important tukambe hiyo mbesi sio kunde mati mbesi kweta lanzwa tuona mbesi hizo sio na ndo ba ni kwekalia ando na kumwewe mbesi indrize ni sito zia mwenende tutungie nusu ya mbesi tuambe kwidi andwa tuambe mina undu wa corona na baadaye mtu nyozi okea mukamanya ndola mtu anaweka mundusu lakini tikwekala atu yasia indrize ngania na mbesa muzi kwake nyumba kana nuyite mbesa nza na yo serikali yaze ndina mbesa ya kwedi andwala manoke mazi nyumba mamazi ya mawea andwazu mabigie bano okeza kweda yu nyumba sio nzi ambe mabe kwicho ndira nyumba yuzi mtaizu twa bwangwe kindu kiona recovery leto kwa recovery ya economy kana kusiokea wa maisha la tukweda tuisiokea maisha tuyabine na no sio serikali kakalande na ikaibanga ondola kweka obo wa ulasani ndo kindu kiujo chomina ndi Okinani musese mwendo atoni na otavya ni ndini wa kilungu cha waamukata mukamba ndini wa studio tunake Joe Kithiaka ngalikoni ya mumilo naende katika tetu inake Joshua Kisangi naende atoni na otavya umbeni ni kanani amwikati wa enende alame dhito memu stalini wambe kwa kuikidhia kane medhi wa maivikia kufuwani sembaya mukamba ilu wa maundu mako neti uteti alani maundu medhi wa mabuana hata mabidha nyende bitikide tuambe ukinoni ya ngalikoni ya kelia studio tuambe ukwata maundu mako neti utandi dhetu isio kethia tuidhi watu ili kandini wa kilungu cha mudhia kumini ya kilungu.